Assalamu alaikum mekendeshler. Bugün 14 may 2023 haftanın savaşların bizim kanaldan çağırıp duruyoruz. Videodan alstabay videonu görüңүздөр, ayana чейин лайк басып колдоп туруңуздар. Четинен баштай берели. Могул жерде Honda Accord туруп атат. Жаңы кузовдогу 2002-жылкы экен. Басы $6.800. Biraz vaktlar öçüp ketти, но күнгө. Onu öçüp ketти. Fakat мындай кузов жакшы эле окшойт. Bir покраска берип коюш керек экен. Mercedes 2.3 экен объем. İdeal deydi. 350 bin. Şimdi состояние жақсы екен. Bu yerde Kia Carnival deydi. 2002 жылкы автомат 2.9 350 bin son. Minivan. Стеки угда. Ya. Qancha bo'lishi? Qanday mashina ekan, yaxshi edi? Yaxshi. Nerede step bor ekan. RF1. Step qancha ekan maykalar? Mashina to'g'rimi? Assalomu alaykum. 600 so'ratirdim-ku. Sıra 600 da. Dolarмен qancha o'qib ketgan? O'sha bosib ko'rgan yo'qmi? $87 aldı. Qancha bo'lishi? Bolsu 570. 570. Nereden jazash kerak? Jaza qo'ydim ben. Tok aydash kerak. Mayna çek motor. Özü gastapırak. Özüm motor, özüm gastapırak. Vururmayın. Urungan emasmi shiqib? Yok, vurgan yer yok. Nomerni aytib qo'yasiz bu. 706 0706 02 02 14 Step izlep жүргөндөр uшу номерге чаласыздар. Пятнашка российский номер канча экен? 70 миң туугандар, базардын эң баасы ылдый машина. Жылы 2001. Сүйлөшсө болот дагы. Учеттон чыккан экен кагаз номери. Кагаз номер экен туугандар. Состояние деле жакшы экен, анчалык деле чириктери көрүнбөйт. Төмөндө номерге чалып көрүңүздөр. Ойлага как раз ылайыктуу. Могул жерде Nexia туру, Nexia 2. Көрүнүп атат туугандар. 220 миң сом дейт, 2009. Канчамча эшиктерде канчамча чирик бар экен кырлаларда. Калганы жакшы экен. Assalamu alaikum. Kancha болушу? Болушун сүйлөшө түшүп беребиз. Канча чыгды? 220 деп койгонсузбу? 220 сурап аласыз. Канча сурап атат? Кайда исте болду. Эчтеге жазып алып. Жок, бүт ордуна полный, жаңы да чыктык полный бар болду. Канча болушу? Болушу 190 беребиз. 190 вариант. Вариант жок только начка. Күзгүгө анча-мынча. Жок только. Пассаттар коюлуп, пассат. 160 миң дейт. Туугандар көрүнүп атабы? Ушуну номерге чаласыздар. Алейкум. Алейкум ассалам. Сен кандайсыз? Сатып атасызбы бүгүн? Yok, bu pivolanıkı. Görüp atmamız. Алейкум. Кандай саасыз, көрүп атасызбы? Мен базы көтөрүлүп кеттим, клиент көрүп атып жакшы. Ушу номерге чаласыздар. Канча дейт болушу? 220 бөлüm. Кем экен мындай, а? Nissan Q11.
Audi Q4. Kaç ekan bayka? Ya. Объем? 2 объем. Opa qancha olgan opa? Opa satılmaydı da. Kim oydadın? Ne oldu? Ya. Ne oldu? Her satayım değil mi? Ya. Ben krasa çıktım. Sonra tamam. No, Golf 1'in tartı olmuş. Yemede koy, intensi koy göre koy. Kaça da koymuş? Ne güzel ne koy göre. Golf Troika 1.8 mono 250. Состояние жақсы екен. Кім екен? Жоқ, көріп отырсыз бұл. Sana hayret. Опаның yanında. Çıkardı ата. Мынаки Audi 80. Легендарлы Audi 80'дер. Пойлап айдаған как раз тушу кезде. Басы 60 000 дейді. 60 000 1.8 объем. Мынаки номерге чаласы тартылгандар. Көрүнүп атабы? Билсеңдер 50 000 да берет окшойт. Ауылбек тартайчы. Ауылбек. Жақсы Ауылбек екен. Ассалаумағалейкум, Бақыт ака қандайсыз? Қаншада отырсыз? 9,5. Жылы? 25. 25. 9,5. Состояние кішкін. 07. Номер айтып қойыңыз Бақыт ака. 0507 77 11 99. Краска родной окшойт, а? Мен тартайын. Нерде фит бар екен, фит. Но фит кимдики я, фит? Қаншада осы ақсақал? 600. Жылычы? 2002. Объем? 1.3. 1.3, 600 000. Живой машин басат. Қаншаға беріп салайын деп отырсың? Ya. Қаншаға беріп салғыңыз келіп отыр? Осылай түссем 5 болады ғой деймін. Жақшылап тілкізе 500 кен де. Маған тазалы өпкілешіп берсең болып. Мына туғандар мына кебес ақсақал реальный сөзін айтты. Анан башқа. Сөздің кебін келтіріп көңілін тапсаңыздар 500-ке чейін беріп жіберсе мүмкін екен. Мүмкін деп қойылы. 500-те де 450-ге сұрасыланын. Тазалы анда ем oldu. Çereçli oldu. Номеріңізді айтып қойыңыз анда. Номер 0702 0702 03 03 24. Жақсы фит екен ақсақал. Өзіңіз айдағансыз ғой деймін. Жалаң мен айдадым. Қанша жылдан бері айдадың? Ешкімге де бермеймін. 10 жылда болып қалды ғой. 10 жылдан бері мұны ақсақалың қолында екен туғандар. Алып қойыңыздар. Тыңы мындай алыстан эле көрініп тұр. Ақсақал эми қинап төле ашып қинап отырсыз керек. Жоқ ай. Нан ташимын. Қайердікі бұл машина? Чат базарда. Чат базардан екен бұл. Жақсы өзің. Не алып жүрсіз? Машина алып жүрмін. Шығып ата болайық. Ба, мен машина сатып жүрсіз біле? Өмірға кетеге саттым да. 2.6 механика. 2.6 екен, а? Канал қайсыз деге канал? Канал жарнама ютубта. Ну, семерка. Самурай. Есі жоқ кен, қағазда жоқ кен, есі де жоқ кен. Есі азыр барабыз. Но есі кім екен, но есі? Bir uydu. Қазір өтөз ошондай. Ну, BMW Самурайды тартайсыз, есі жоқ кен, семерка. Степті тартып қойырчы. Sana 600 000 deydi. 2001. Onu tartып koy. Step'in yaxşı yeri. Çakar jatып alasın da. Divan.
Грузовой жактар Таткович. Форд. Двускат дубль кабина. Жылы 92. Басы 400 000 тилекке каршы номерин жазбаптыр, ээси да жок. Гигант кимдики экен? 650 000. Жылычы? Чоң мост, чоң коробка. 4 куб 5 турбина, э? 4 куб турбинасы бар экен. Басычы? 650. Номерин айтып коюңуз. 706 45 45 85 40 жакшы экен туугандар. Турбинасы менен чоң мост, чоң коробка. Чириги бар экен, э? Сапок канча экен, сапок? Легендарлуу сапок канча экен? 250 да. 250 000, э? Документ не деп жазылган? Мусо 3 куб. Документ груза пассажирби? Груза пазар. Муссо 3 куб. Турбина. Жок, без Турбина жок. Мост коробка кандай? Беговой, грузовой? нахады да. Нахады кыскада. Ал иштетиш керек. İşte öyle жүрүп. Иштеп эле жүрүү. Бул давай адамды картайтат дагы. Баз немеси номерин айтып коюңуз. 705 0705 20 20 83 80. 83 83. Мен мындай 5 жыл айдагам да. Firmada işteydi. Фирмада иштейт. Ошо фирмасы менен бересизби? Koşsa berem dağı. Фирмага өлчө коюш керек. Ошо бага берип салбайсызбы? Ойлon көрөс берсе. Мына туугандар 250 000 да кеми бар да турабы? Кеми менен аластар дагы фирмага кирип туруп эле даяр акча таап баштайт. Канча сом айына бири 30 000 чыгабы? 30'dan нары. Мына туугандар 30тан нары чыгат экен. Не дейсиздер эми? Аластарда өзүн 1 жылга жетпей актатып койсо болот экен, турабы? Иште арак ташыбайсызбы? Жок аракмас. Ара продукт ташыйт экен туугандар. Адал экен муну. Аластар адал тамак киреше киргизет. Молдоген арактасга машинаны реклама кылып жүрдү. Ошону айтам. Сразу рекламаны алып салайын деди элем, арак деди. Жок, андай. Болду. Мынакей, мына Ford өтө чыккан Ford экен. Березовый цветте караңыздар. 520 000. 520 000. Кимдики экен бул я? О, аксакал. Кычырайт коё машина. Буну каякта сактагансыз? Ошо сонун экен, э? Дөңгөлөктөр да жакшы. Бул жылы кайсы? 99. Краб мотор. Турбина, интеркулер. Спринтерлер менен жарышам деген машина экен да бул, э? Груза пассажир. Сонун экен. Незин жакаш керек, байке? Айдаш керек. Номериңиз так. Такта жүрү, э? Канча кеми менен канча болот? Болгон жери ошол. Болгон жери народныйдын баазын коюпсуз да. Азыр ошо 5000 нары бери чечиле албай. ККМ баазы коюлуп калбайбы үстүнө чыгып? Бул Лалафода 550 деп жүрөт. 550 жүрө. Сонун. Канча экен? Болору дейт. Сон машина экен. Высокий. Дагы мынакей ушундай. Ford Transit бар экен. 2 куб бензин 210 000. Обмен бар. Канча экен Ford? 400 000. Ассаламу алейкум. Запаклап коюп 507 көрүнүп атат туугандар. 07 2007 мотор жазалган, мост жаңы, коробка привозной, обмен жеңил машинага, малга да бар деп жазып коюптур. 300 000 сом. Грузовой кылып коюптур. Жакшы, иштери жакшы. Калай, эмне келип калдыңар? Бүттү да сезон жабылды да өзү тияк. Бүттү. Сен кафе ма аш бу жакта жүрүп атат. Орозодон бүтөт да баары. Киши калбаган да жок таяқта. Пожалуйста, октябрьда буйса. Так. Мына жерде УАЗик бар экен туугандар. УАЗик. УАЗ. Номерде чал көрөсүздөр. Баасы канча экен УАЗиктин? Баке, УАЗиктин баасы канча? УАЗиктин баасы.
Ha, yerim baykenki turba 150 ming. Özümde bir şey aytып. Oylap koydular bu acık Kerim baykenki emas edi. Vito var ekan. Объем 2 dizel CDI 550 ming. 2003. Состояние yaxshi ekan. Bu yerda Mercedes Opalik bor ekan. 450 ming. Объем X8. Nomerini жазып коюп тур да. Жакшы экен бирок составыңыз. Туугандар, мен катары менен тарсам видео узарып кетеби деп ойлойм. Узарса да көрөбүз. Ар бирин бирден тарт деп эгер комментарийге көпчүлүк ушундай комментарий жазган болсоңуздар, мен эринбей ар бирин тартып берем туугандар. Жана лайк канча көп боло турган болсо туугандар, ошончо мен силерге көбүн тартып берем. Мисалы 1000 просмотр боло турган болсо, ошонун жарымына лайк бассаңыздар, 500 лайк боло турган болсо, мен силерге ар бир базарда тартып берип турам. Ошондой колдоолор болуп турса, биз анда силерге кызмат кылганга даярбыз. Кээде карасаң лайк көп просмотр, бирок лайк аз. Мындай оордор эмес, ошон лайкты басып койсоңуздар, биз силерге кызмат кылганга көңүл пайда болот. Но канча экен Nexia? 220. 15, а? Жылы? 2012. Канча дедиз базы? 220. Болушучу? 210 берсе берем. 210 болсо берем. 2012 дедиз, а? Ошо жаңы экен жылы. Номеріңізді айтып қойыңызшы. Номеріңізді. 0507 387 376. Мына ичим баары чыккан экен. Несин айдаш керек? Я. Топка айдаш керек. Бул 1.5 мотор жакшы негизи. Сонун экен. Туугандар, мен чыгарышты жыйынтыктайын. Сіздерден лайк күтөбүз. Сіздерден комментарий күтөбүз. Ассаламу алейкум, барыңыздар.